civil service no humura so nkashomesa amashomero mengi agitugabe harwe nani dugabe harwe nkashomesa harwe mixed ashomesa chashasha ashomesa katojo beharwe nabire na headmaster na center chairman na ashomesa hombara municipal naza barra junior ka headmaster kandi nahendera barra municipal ahina kuzira emyaka 17 niyo nahumurire so hati kuna humwire nataha ndiomuka nimbisa nimpinga so ejo niyo okushoma kwanje nemirimo inakozere hataho niho nahika. Yes, mwamura umwami Kananura Martin kandi abambara nangwa n'abankuri n'aba Uganda yona n'abesi yona binjine mu manya murebere ayinemirimo utari yemwe nemwe kandi twakushemerwa kurgira imirimo iwagamba na munonga yo bushomesa ukubagikozere benu straight away abantu nibatina ukumura. Yes. Abantu kuko bariho ko ahura ya kwasigara emyaka 2 ngwa bamwe bagatana kitanda baterwa pressure atone emyaka 2 gikwera hweni nza so iwe tebeze arugendo rwa urukumura na hata munga bino kumura umuntu ukora ati Akoragye kuri no ukora mu Sky TV ikibushimiye kumanya wahizo tukutandika umurimo bagukuhereza ubeno mangu shaha yona umurimo ngo nguza kwaho so note kwa kumura mbwenu okumura nchimanyisa ngo umurimo gw'obiro ine atugwa komaho menkanye kandi umushomesa ndi headmaster bwanyuma yo bwire buringwa obwire bwahika nangwa na computer government payroll banshara abo kuba byo gukora bya program ejo yakomaho inka ndimunonga attached na nekanisa ndi member wa synod konka Church of Uganda omwahore yasimya kankaga netano nubwo akubara bishop nubwo akubara archbishop na humura na ta muno kumura njimanyisa ngumurimo gw'obiro ine oguri official obori headmaster obori omwahore obori archbishop obori bishop ubano ukora mu bank ubano ukora mu maize ubano ukora umurimo gugwaho hatuwaza kutaha bune hatuwataha waza so oyino kwetekateka je uka planninga habo kuba nyo kunashikirumuka nanye byabanza kunshebera nkanye nishemero ruma abana binje nkumina nyine staff 25 nyine abazire nke 12 nyine community mu Kiswahili nkaha abantu bona ba police community banyetorire konkatu wayishanga mu uryo muntogo ibona mucyara wawe bono reba ngo ntabaho change yamana no mu life yawe okuza kugishitama mokaji ukagishikamo kibanza cyakukanga so twine kumanya ngo obwirobwo whether we like it or not ndubuteko kwika mbweno tushemerire ku planningira ebukirikare kandi kurota kine murimo gwo bino ukora hatunoza kusiba mukano ukora ki so no kuronda alternative okora biho nambwe nyoko nahumwire immediately natandikira kuhinga na no kurisa ngibyo hati nibyo no kusibamo ni nyemuko mukashishi mbanye ni program ndikuma ngo niza kucekinga abahinja aba obana borutoke obana bembuzi obana bente obana benkoko mbwenu ngo mombo ndibize kandi obuyine na nentasi yabo kwa ko kumara emusharo gobe notunga no butakigutunga mbwenu nchibanchiye ndo boyine sente zo kwerebera ko kumara power yo kuboyine nayo necendera abo kubankanye headmaster wabaye nabashomesa 25 kamanda inabenye namana gunabenye hatuwa kumuka oyine yo mukozomwe mbwenu ureba ijo power takijini so ukora zo mu bantu mu community ukafitingamo
nikiba kintu kitari kintu cyangwa so twino kwemanyiza kare imaba kintu chance yo gukora government ninga bitongore tugume tugire time tutahi barwa mukaga urebe ngo uri touch nika yawe ko ruhumura uraze abandi tuba tujye mu majuma ronje munonga self contained air conditioned kandi ukitahumuka ushanga naho kurara utahine bakusibura bapakira ibintu arore aho kubitwara so ibintu ebyo tumanye ngo ubwire nuza kwika tuza kutaha imirimo neturugaho ntabwo cyo tutakazo mutukeberwamo umutawoni ukanga kuzo mu cyaro nyuko mfana abashomesa banje mu cyumuro bakabajya ngo nimbiso umwaga nkashe cyumuro cya December amezi abiri uryaho mu jishemero uyikingirine tutahumuka ukagira icyo wakora ukaplaninga ikayawe yorozamo ubone cyenge kimubone bishenge bibiri ukasimba imitumba ukasimba imiti kugira ngo nyise kurija uraba kutayiriniwa kushanga kwawe urya hansi yo mutugombe akibunda wini wakatebe kawe karungi nonyweraho cyayi into ebitushemerire kuplaningira omwama Akoragye Godwin bito kumakwe nukurungi konkana ko nonga wabo kuplaninga we in advance utateka baheza kusibura rero kaza kwata kukura ka proti kuombeka nuzenje kugisya amadresse waho ndakushango ryaho shobirwe kandi ikitakorebukage so yeah. Sky TV twine omugenyi Martin Kananura yakubagambira ka headmaster w'amashemero mengi kandi akabamushomesa bwentu yo tugenda tutematema turabaraba umushonga izinaka kwati na retirement okuhumura abantu bingi kuko nanabagambire nibagumana batina mbwishe kunahumure niza kuzahi kandi yabatebeza indeed it is a very big challenge umuntu kuza kuhumura ubiri norebera uboruka katugeruka ame commander uina abasirikare nogenda nabo hatu wahumura kucira mukashisho benokira ngo DPC benokiroza parade urgayo za kwata abantu urgamo uzazo murchiko urgayo bakweto review mu workshop wargayo anya wazanga ikuza kuhumura ukudakubyama ushanga kandi wine bihuko zirizoberwa kunga hatu wahumura wataha wazanya bhamba mucyaro cyanyu ninga kamatarisi kukwimuka tine cyo kuzakora unka headmaster ine amakuru maronja garho na tuhereza wenko wahumuyire kuyargira aha yaza kwinga yaza gukora farming nayo ntsabujigamba wanyuma hwaho kunka turiyo turebe kumura so kumura at whatever level yabo ya bishop yaba or minister yaba or ame commander ninga police commander yabo yumuruka yabo yumushomesa wa nasare bundi ningo rya askari wa some organization kuona nukumura actually kumura ninko kufa imbwino umuntu kufuko twiteka tiki so kumura no kwatabura umuntu wena tino takumura nubwo kwesharota noteko kugira izoba rumwe ukahumura ukashanga utine murimo so mwene headmaster uri notereza echo gukora umuntu kukumura iwe nk'umuntu nawe experience yawe yetaka hwireyo abantu abo wagira ngo noza umugushime kwemanyiza aba umcyaro jimanyizeka umko wawe abantu bingi nobatina tubona shinyo kubona ndekeza gitivu director rero bari yande babata uko witu umukarere rero neza kumanya bataka kine kinkubendera kine kinkubendera ninga kakanisa ko witu tushomera Saint Luke ntinda Church of Uganda iyo mbikire kwire neza kuzamuka kanisa keriya rero banteganse rero manya biha rero so muntu wayigendera kegiro ko ntinda ministers village rero kargayo kitaha gazumuka abunareba ho bace bidera abanyabuzare bija rero babo kushabiye bo kushaba rero biya abantu babitinda so cyogwe agenda ngumukarera abo kweto mu bugenyo zo mu kagenyi runane cyo kurya yo kibura so cyogwe kandi umanyiri kurya buffet continental so waza kuzumuka genyi so abantu bingi babitinda bwendi ukacibasota
kuza kushanga ubire bya level ya higuru kandi ukakonekitinga n'abantu babutosha ahabwo nitika kuza kuza synod ukarga umukanisa yo wanyu so mbweni wecyo ndo ukachitwazota wewe nyonka tumugisha nakorra hije nonka nkuko nabagambira witene baharwe mayiro 10 kurga Barom town so buri weekend nkamba ndyomuka ahacharo kandi najwanga n'abataka baitu buri Sunday shomana bo Sunday nangwa n'ibigombe ibyo bitebyo iby'umucyaro nabyo nibanduramo norajire sati ya Rotary no kwa service community kubyara imiti kurondera amazi amashomero amarwaro bwina activities nkezo nkambanzurumu nkabaho president wa Rotary ndimimba wambara business club ndimimba wa Baharwe twineyo sako ndimimba wakachiko ninge kurubombeka bikanisa yitu ya Kamatasi ninge chairman wayo nubanyita plana abomuka ndimimba w'urukiko rwo burisa ndimimba w'urukiko rwo busaba dikoni nicyo kikundetera n'abamemba w'urukiko rwa diocese synod na diocese council so ndyankiko z'amashomero mbiri ndi chairman wa PTA Intare School ndi chairman wa Boma Primary School ndi member wa Katujo Baharwe kandi nkorayo school management Mbara High School am just aware wisha abo kwanisha mu ryitu rya church kaza University Bishop Stuart University mbenu noti kurangwa wenda kwenjoyinga retirement noti kureba ngo wazombi into bya community ibukusyana n'abantu otherwise waza kwayi wagambuke kingirana uko mu bisika to kushohora to kutambara to kutensa umbwire ukino urwara pressure urwara shukari abo kubona ugumaho urukurya urukunywa mbwenu no kutarebana n'abantu no kuganira nabo mukashika mukagera ibyo nayo ndwara kwayo oine motoka to kuzirgamu kungo kuzoku utambara ugenda mukore exercise muzo nshonga z'abantu sorovinga mbona reba ngo uri active kandi ubwenge numanya ugasho abantu numanya n'ubwenge ubundi washomera exactly right now nyine what I call Rwengero agrotourism demonstration and training farm afami yandi nitungaho abantu bo muringo gutarugumwe ababo kwija kuzayo bakashemererwa arabo kwija kwega kuba kwingorotoke arabo kwija kwega kuba kuri sobome ningashi ebyinyanja so hatindigire kutimbira abantu abataka amizi no mechi bi owite Baharwe tugera seseme arid area it's almost a desert problem yitu namizi but through my contacts nkatungaho ikigombe kimwe kibakweta abi agriculture business initiative batusente kutimba amizi tukagato mu rushozi mutanka reserve tanks supplying to the community so ijyo nimero mwitu byo tukora muri rebo relevant umucyaro abantu nibija kwebuzaho abantu bareba ngo uriyo no bahwera n'ubwo tarikiri headmaster konkastiro ukine cyo kubasa contributing na mnonga abantu abo kubatwirina so twinukwe involved yona mwe nsasubwa nkaba baroya ababamana babatura batakwika abantu numva ryo murimo tubakwenda abantu bakimisha twarashohore nabo babatashire abantu bo barazikwa ba bituruma kugira ngubavura ngibo bohereza se kuziko bohereza nabomba kupuraningira watahana ningashi wafierwa bazikohereza no rokubya konka nyowe I would say I'm enjoying my retirement. Kuba n'ubu nagiro mirimo ya government
actually hatindurira ninkora imirimo yanjye kandi ninkora n'imirimo ya community nindiba community ishemirirwa kugira ngo hatimbire nabwo ni nyinshi akarinza kutwara aborchiko rwo burisa rwito babihawe niza kubatwara omu south is it south Ankole south Ankole Ntungamo Ankole diocese Ntungamo wa bishop mwana wanjye bishop Nathan Imsibi nkamutayira nareba development projects design kutungura amakanisa y'amakanisa so ngenda ntwara abantu bitu tuzeyo twege tureba amakanisa gitu tukaruga tutakurundana izakibo tukataho projects zentasi binomani binentoche ndigereyo nyumwazi cyagera bashare nguto bariho bazishara zone kuzaburebereze kuza primary yabo kuza senior cyamate hono iby'amashomero mbabitwaza bata iby'amarwaro mbabitwaza bata bwo n'umuntu musaka bahwata akabaje rero nyise ko zakorwamo ni wa Kristo kasiga oine cyo contributing mu so abo koranga katwanga with the purpose ngira ko akagira Akoragye utakagire mu nsomo atristi orenga abantu bija TV bashomesa batahi babo umurimo ukoze rije kurba wataye bakubuza hebare munonga murebe wa Sky TV kandi turiyo ntugamba ahashonga iwe umurebi noteka teka ki aho kuba niwe either noza kumura umurimo yawe niwe yo gukora ninga uyu n'umukazi wawe ninga umwana wawe ninga mwishukuru wawe nawe nayitenga kumura kandi ukora humure agasire community society yitwe giye kureba ni tugigasira imiringo itari yemwe nemwe bantu bateka teka ngo ko kuba headmaster ninga waba wagombora ninga waba general ubundi ninga waba bishop oshot niyo ukwe niyo gasha kuri kugasha kuri everywhere wari umuntu uruyo nagasha natimbira abantu bamaziba ubwo yo nagasha horo kuba na manya kutema kuboneza kutema bisiku ubwo nagasha horo kumanya kwasenku horo kumanya kushusa embuga horo kumanya kusharuti horo kumanya kufunyente ngwente funywananka ubwo gona n'umugasho buri muntu twakuba namanya ngo ayine umurimo gwakoroko umurimo gwa gutemwa amani ahabukwa no kugasha kandi niwe uriyo no koremera mu yabantu ya government ninga eyetongere bitari bya government konkori yoko wabona ishomero hato shitame iyo TV set yawe yetegerezeje abantu abagira mukumura barbata ahabo kuba twarebera abantu bingi no batetema no babata no mwirwaro na twarebera ahabo kugira ngo batinde kumura twareberera nabandi urukumura acumura akafa ahabo kuba akaremwa ku mingoringa ninga kujwangana nabantu abo yashanga umucommunity okwo ahabo kuba mwine umugasho uko ahi umugasho gwabeno ukora uko mwishomero hano basa gukora ushomese style kabantu nko Martin kuyatugambira ngo akatandika demonstration school de farm habukwa demonstration farm ejo aine abantu bingi bakumutayira kandi bakegeraho nabwe nishomero style usobire nashomesa no basa kurgaho be no shomesa ugaruke umuka nayo ugumize no kushomesa kwawe no gukora bikutera ko kwandika choka tukine umwami Martin twaza kuzaho kace omukahumuruka gufu munonga tuzagaruka aha umwami Martin yanatugambira inshonga zimwe na zimwe kandi yatujyangwa in demonstration farm nayo tuzabugiganira natutebeza how he started it ubundi ni ukapicking a leaf ukwa hori niwe ogenda ogitandika wano gibasa tarugaho Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road achombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street achombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushange ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga
noti mushanju mukaga noti 13 21 nshanju na mukaga. Abanya-Uganda mwena na mnonga barebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV cyaza mu mwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente picho musyaka TV decoders n'ebindi birabo by'amani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura picho musyaka TV nanga decoders binagamba iwe kurija ofisi ya Sky TV ogure kuponi ogirotike oyiruje ngo biro bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana yabe good Friday a university in biko mutwaro gwawe lelo VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagura mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni prime minister w'ihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza bindi mnonga kuruga burenge bwizoba Karwasta Charles Chino Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi bindi mnonga hari yabo live band abatagurize baronje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 mushanju ina nshanju atano nina shanju nina nanga ya 0 mushanju ina anani tano ananina 08 Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunichweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murimo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakarya abantu. Turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butikirizana haba mno tabanko mumaka. Turebere ngwebi nebiretwa mu obutesugana okushango tindavunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mkiro sakwa tukusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no buhabuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu. Program party time aha Sky TV na nyamhereza wawe aine nina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazyo ejiniyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omushiki wanyu.
Let's go. You should be all baby. Bust it up, bust it. I put diamonds on your wrist. Hey, I'm coming in and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana Sasha ikumizo mwabazi no twanta omudi atamushana akushaba keshongoro Syaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana Sasha ikumizo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Kadena Cubs baby bam 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 Sky TV iraka ry'abantu ashatu nina ezarenga mu shaha yitu eyakashatu turiho tugenda tuhendera kandi tukine umugenyi witu umwami Kananura Martin kandi ariyo natugenda tuganira ahashonga na mnonga eyo kumura kuko twagumenta tukigambaho akiriyo natuganira urugendo rwe yakozere mukantu ahandi hake ataka hende tujya kuba natuganirira na project ye yanagamba eyo ku ahiyahumurire konka takagireyo ahiwahumurire ninyenda ngo banzo turabiremo umuywa experience utakahumwire nano kwabe kubagambire ngo noza kumura au kuwateka tekire konka tugambire experience kuwarabire umukora challenges zuwashangiremo na opportunities na birungi byona ningana n'ibyo washangire mukoro. During my time of service kagezaho ntekateka ngo performance yanjye kabetari bino abuko kwedingisha mu nkamba na junior ingamba na municipal akona mashuro agabire ngacira yo burungi comme district yitu igiyamba boy n'abana bingi kandi baperform baje lora bazire mbatero kubana bakwesiga so yowe kintu kumanya ngo Akoragye nabiritswa cyo kubaza no kushemesa abana bakayika ninjuka one time mbara municipal kandi yaye abana bingi mu grade 1 kumara imyaka 10 turi kuratanisa mu Uganda yona nimwe ibintu mukizayo kukiza abana umwaka go kubanza gwa kabiri imyaka 10 yona mbara municipal yaye abana bingi aha P7 bari mu grade 1 Bwinejo standard yetu akiro tinkana ngo ndijo rije kugira icyakabiri nkambara municipal tukatana ko program ya skilling abana bari mu primary bakaba kwego kubisha bakego kubazuzira amashweta bakego gukora ari kuduso bakego guteka imigati bakwega za computer nambwe up to now abana bomba bakora national examination ya skilling P6 iyo program Uganda kuyagire kuyatanduka muri mbarano baje introducinga secondary schools ati niyo rowa culture itandikirwaho secondary schools konga cyatandikira mbarano municipal ahabwa UPE program mbarano municipal kiri shemero rukureberwaho mu implementinga program ya UPE ya government bakama yango bona bashoma bonkiti bona bakashoma amona kamba discouraging ngo take performing aje konkitwe tukamakinga sure ngo UPE program ya successful shaturetera even the president of the Republic of Uganda kuija tutayira norebo mashomero gona aga Uganda konka president kuija kagira tinaza kutayira mbara municipal school ahaba implementing aje program ya UPE ya government bwinecho nacho chikatuta aha revenue
so nyoni njiramu wazambara municipal kara structures iziriyo some universities tabazina washika kara all saints ninga Bank of Uganda washuma ifa wambara municipal washika wono reba ibizimbe byaho kandi umwanya muke n'ibizimbe mbo tukakora umurimo turi gukora kugira ngo waza mu Akoragye myesya norija n'abamanya ati akaraho umuntu kandi akakora kimwe mwene ibintu byo ibintu kuwesimisa nobo nahumwire bikagira ati nobundi nahumwire ku catalyst ariho legacy abajumba cyita legacy urukika municipal amanya ati Kananura ubiyabira rya niki yakoze up to now ni surprise mbani wenda nabanyito mu mashomero ambe digiri banda kugamba n'abahe master digiri kino ni wamba kugamba n'abazire ni invitations nyinshi abo kugira ngo ija utureke iwe ukano twazota kuza position of municipal standard ejo icyo twakora ki ukiko so no tumwire but still we are still relevant kandi kinogwende basa kuza abazire basa kuhereza amashomero kugira ngo gagendo mishu ga performinga gakora umurimo gashimire kubanza kwa yes muhuruza kandi n'umurebe wa Sky ntureba enshonga yitorho kandi turiyonto waza kuhumura naco imwe abakushoma Bibli Paulo kwera umushura ya mushanju umushura yakana umushorongwa mushanju ibarahe yabe nahandikira abakorinso rano abayabe nahandikira mu wete mseho akagira ati ndwando kurwano kurunji nkozere mirimo yanje ndinzero kwishyikiriza ikinsigize n'ekirunga cy'amagara ngo kiri mukamaga ari impact kureka tinyenyenka kurekana nabo so uyabe nagamba nkozere mirimo yanje you must have done something tangible. You must have done something. Waza kukore mirimo kugira ngo ugisimse waza kuhumura niwe ukesimira retirement. Nikibanze kimanyisa ngo hiwabe no ukora ushemeye kubutine yibanja no hurra abamwe ekibakwe kikubaretera batina retirement no kugira ngo ubuire buba bintu bakoresa uba ibintu bakikora emirimo tubagikozirege so nareba kinibanja areba tine cyakozire konka Paulo akajya tindwa ndokurwano kurungi nkozire emirimo yanje so ko kubo bikozire byo no kozire emirimo yawe urwando kurwano kurungi togizire issues nabashomesa kora abo headmaster togizire issues nabazire togizire issues na government togizire wakora emirimo yawe wajheza warindo kwikiriza mirimo ahaline ya wahakora so nikiba kimanyisa ngo you will enjoy retirement tukuza omushweka ekitwanto nawo nayo atebeze hati garuko tugambire mu ndijo mirimo yokozire uri omushomesa wajya ngo kombe kambara municipal school ikandi ejo buzima nerebwa wajya ngo ni wabiri ubunako bukakizayo abana abo ku first grade ubwinji mu Uganda ni njuka hino bambara municipal school biyasi abana bitano about bitano ingabina nkabina abo first grade watayisa president kwija kutangarira ahishemiro ryawe ijinshonga nayo nokuru hakuba harwe ibindi no umushomesa ukayinzira kandi ba headmaster bo bakikore bata abariyoko nibashomesa kwa kuba town clerk ukabino ndangwa atwazata korembo mbaroro nango kwa kuba politician habuko hine nabo ba politician nabo nabara ari umurimo gwabatezi bakaruru bakuma konkana akora umurimo gwabantu so ukabino bahaburuta bakuriki so that paraze kwikaha time yo kumura nabo babene barebe kankaiwe bajya ngwese we have run our race, we have done our best, so itine kindi kitwetenga reka tutahe tumure ningira ngo kikuru munonga abantu abo kuba nokora nabo no kuba training aro kitweta delegation of duties abo kubishimira ngo municipal abani komina bashimisa 5 tukabaza mu wenkiwe nka headmaster ukabibasa so no kubona ba deputy no kubona abashomesa kandi ukabahereza emirimo ibuyota kubasa kweshikizaho n'ingaro zawe wero no basa kuba supervisinga
konkuba guiding bakora imirimo nambuye no umishimiro y'icyo tukakuza abashomesa bingi batungo bwa headmaster umashimira gandi abo bakirugamu abandi bazombigira ibyabo mbona no kureba ngo training abantu kugira ngo nubwo ruba warigireho hagire abaza umubigire byawe oteho system nungi ahindigire municipal tinkahurire rwaragona abo kuba tukasiga twasetinga system iriho nekora kandi tinkahurira abo kwijamba kugira ngo headmaster garuka ishemero remere ibintu kubya bintu bigenda na hati nuko bikugumiza mu bigenda abana bagumiza mu bakika bashomesa bagumiza mu bashomesa so twino kutraininga abantu abaratuze omubigiri kugira ngo kutari batwarigireho imirimo ejo egumizemo even no makagito abo kubanoza kwisubwire kore omuka uriyo muvugi wa taxi ukubwire ukure ukuvuga taxi kukureme mushati family kore ni depending akuvuga kwa taxi atkorora nyine akawargaho ningo ryo murisa niwo rukukamente burukasheshe kora abarwamana ngo kukamente ezo nchimanyisa ngo family activities zemereraho so twino kureba ngo ahiturutwe hona nutraininga abantu abaratuzombigire koraje kuru ryaha mu studio ushimye ko nyine mu abandi abantu abo kwija kwegemera mu kiji yo gukora kugira ngo babo taro warwara studio itakacinga egomize managendo misho so nco ndukwenkareginga abantu abakiriya ahamermo twena tugire umwuga wo kutraininga abandi abarije kutizombigire kandi twaturiyamermo tugikoreje kandi tutakara bataye bigere by'abantu abo kubanyesya ogoro kugaya nyesya nowe orshanga ariyo mu kitebe cy'amani atabana bitwentishemesa ko kuzumba uribona kwita headmaster master ga y'urugumaraine orshanga bank manager wazo mwirwara ugiri kuraguza pressure ushanga umwana washomisi ntuwe doctor yo mishogi no kuza kuhereza umbazi twaba tujyo ko twenda amashanyarazi twenda mizi abana bitwentishemesa ati no bakama bensege bweno waba no koromormo ogukoreje ahabo kuba wakora kubi nyensya na nogire bizibu konka wakoraje nyensya bakwambusya ohota kubiri no yambusya yes bari munonga ngira hine iki abantu ababari no bakureba na munonga abayino bakora hati kugira icyo bakupikingamo bwe tuwaza kwijana tuhendera mpora wagira ngo kuwahereze wahumura wahumura ya myaka nkaga bakwiha naha payroll bwenu bakudisaminga washangwe takine nabo kuragira power yarugaho wabenukira nuzasembure abantu ndemera bakutera umungaro washangabo batakiro so bwenu wagira ngo kwaheze wazo farming bwenu tebeze aha farming program ejo nayo ubundo umurebi wanamanya ngo abwo abantu abinji kwa kweza acha tumbishinje ndenze kuronda contract yo kuzomu kushomesa mu university nimba ndeba ba RD ba MP ninga ba minister acheza tumwindwe kanze kuronda bwa RDC ni nawo mushanga ryakona na kurira kabunu ngo naronda bwa RDC umuntu wabiro minister tukabasa kuba another important person nubwo kubutakiri minister konkoka guma standard nuza kushange nkiwe ninga abandi hine urku nango urku retirement ye iri kubonera na kimwe nango akatunga nebikukira ubuyabire na shomesa community kamwenjoyinga kukira na nobuyabire akiri mu government so mbwenu program yo wagire mu banzo gituherezeho right nayo abantu bakimanye ubundi ikabona yo kaba tamwamani nabo gukora nk'ibyawe mbe cyo bano gamba kanye kuna ho muire na mnonga directors ba private schools bija kunshaba azirati nubwo kwemera ishimiro ryanjye nkaburwa kubanza abazira bakamanya ngo oine connection n'ishimiro ryanjye ati nyonki nkora ati cyo ni kushashora
abandi bijangwa mu cyo takutandika ishomero kunka nagira nta program y'byamashomero kore bazingumya wasime kankago humure tibyamashomero of course pressure yo mu mashomero mu kujebembera tibyanguye mbona uko kumura iryo stress uje kwasara bajo kiba kitakwenda kandi ugaruko jigarukemo unkanyo ko nahomwire kuko nabagambera nataha nagezaho kwa upgrading farm yanjye kujikora demonstration and training farm kandi farm y'ije yambira abantu umuringo gutarugumana gumecho kubanza nyine yabakozi binje munonga ariho tukubanda sharura nk'ibyo kurya byente gukora silage nimba nyenda bojunka makumyana kumara sande nk'ibiri kandi ubona bano bakoze sano bashashura barizoba no barisa ngwene hati employment farm yanjye ni yamba abantu binje kutunga emirimo ariho bari yaba permanent ari bakuje bakakora bakagenda ngwene uko rutoke rwanje nyine nka 40 acres rutoke hatabwenjire gwiro mwata mwe n'abacyara bo mutujana n'abacyara bo kana mwe n'abashija nubo bakwije bakanyombera rumwatogo shayi biri kwikasha mukaga bwaza kutahana bahereze sente ariho bunageze aho nka rutoke bakana ba complaining hati muzeyi urutoke warwara mbeshati katiyentuje hati kwambera mwata mwe hati noza kutoriye bota tugezeho kushomesa modern techniques of farming okuwa kurisa ente z'omurembe okuyihamwe sente farming as a business icyo tukugezaho mbwe n'abantu abatwetorire ntwenda bije batwegereho urutoke n'urutota hamutindo ente n'ugitota hamutindo mbuze n'ugitota hamutindo okuyihamwe sente zikakwiyamba ezenumi za ziri mu farm yanjye abatakana bije bagura offspring zazo naho barga bagira intenungi embuzi icyo kimwe mbwe turabire selfish no kugira ngo tukoragana n'abantu kandi n'abantu abandi n'abahero nabo bija batwigeraho mbwe nuko tukusurvivinga tutyo nka hati farm yanjye ntandikireho kamisa machines have introduced milking machines ekinkorero no kugira ngo umuntu twari ja farm arebe kintu kiri different ikiri unique ekitari yowe atakija kwega hambuzi yakashanga embuze zowe nezishita zizizere kugera yija kureba kuturuka kama akashanga mbakamisa mbakama nko kwa butosha natine kiyayiga konka ntuyenda tutemu smart agricultural practices ati nko mu rutoki rwanje nyine mu irrigation system abo kwa abantu binentoki nka twakuje wanje ashanga urutoki barufuyira namizi mbone icyo kireba kirikisya yijo wanje nashanga into mwabaze kuzukutaha tuyine supplementary feeding eyo kuzarisa ebinyase byombe ningashi ebinyase bitindikirwa ebya silage mbwine icyo nabona wari inquisitive nandamanye kuko ibi binyasi no bikorota nti bikorombe bingo n'ibicori abantu babutosha ukinge bibingo no kuhinga bicori icyo canguye kuko ashebye bibingo n'ibicori no wasota kubiyamo ebinyase bakweta silage lirombwire bwe cyanda ukabigaburente ubwiro bwe cyane ente zishara amate yiwa amateka kiyongera intase yawe ikagumaho yero constant so hatebyo nibyo ndukugezaho n'ubundi naho mu irombi y'amashomero konka kandi hati nindiye bandi more engaged abantu nibija mnonga timu yeje kwekorgaho hija timu yeje timu eriya kubegesa kandi nyenda ko barije ruyari bagire ngo twarebe kintu kiri unique ikitasigire omakagito kandi n'ikindi abakiriyo mu government kuba kwijamba bakora yonka za retreat za meetings kandi nanye program yabo ninyetaho kugira nti nabakira konka kandi ntewa ko bagambira kigambo cya retirement nyonka humura
mbwino waza kumura kintu iteka tekoti ushanga planning roti oine bwa projects kugira ngo oine back up position utakahumura ukaburabura ukarwara pressure ukabure sente ukabure cyo gukora amhero ukashanga umbire buke nabajyanga bo kumura nka 65% mu myaka nk'etanu think my whether it's true or not ngo abinjini baba bafiri baryo magara gensage konkana byebibizo ibi nakugambara kuguma yicingirine akabara kuba active akabara gukora exercises n'undi member wa Mbaro Sports Club so tuzana golfu tuyineza social hours tutayirana tukora ibintu binje munonga so umurife guma or active nyo tarobwira umushanga ngundi yawo ngutinyine cyo gukora no nobwe ibyo gukorana bingi kandi nshanga time ntagiye so famu yangiriyo ntwiriza abantu murimo ntwigisa abantu tuboreka ukubashimira kwinga umurengo gwo mutano gwo murembe tubahereza imbibo nungi tubahereza empaya nungi tubahereza nkoko nungi nshinga n'eby'enyanja amaizi hati nkejo drilling system abantu bamangu no kutimba ebidamu biziga kazamu nkati ntubureka ngo basa kutimba mizo ko hansi hari yamiza gututakarebaga tutareba bwiro umuntu wahika famu ogire real cyo wayegaho ibare munonga mwami Kananura Martin kandi turiho twaza kwendera dakikeji aho kuba watugambira ibintu bikuru kandi ntekateka abantu binjo kwa hibari abantu ba Kampala abantu bo mu Uganda yona nereba Sky TV kandi abatari mu Uganda nangwa bari yaheru babasa ugikwatira mu kutuyitu yona watamu Sky TV official Uganda official nobona no tureba kandi following programs zitu zona bari Star Times no twatira ahari bina nkaga na munana kandi ngenda kubisi yang twine tsakuba ntoronshinga TVG ebiro mushanju aha Good Friday kandi aha University in kutahamu harimo abaman munonga bakubasa kugura table ya emitwaro 50 the nabandi batahira mu emitwaro ebiri na umutwaro gumwe nsaba twina beshongozi batari bemiringo mwe na munonga shibaka mucishongozo bakweta shiba mucishongozo bakweta omega 256 harimo bakweta Regi nabandi upcoming musicians twine bitaguro twine bintu binji kandi aba twine umujyi mukuru Prime Minister Robina Nabanja we arabari umujyi mukuru kwigura ikigunda cyitu nani gushaba Martin usibura abantu kandi tugiye mutima ya wewe munonga mama Akoragye aba Sky TV konta ya isa kandi twashima rwanki turanyambara kushanga ngo twine TV nkeji njani nke ya kabiri ninga ya kashatu ejene ntunguka ninye president wa Mbara City Development Forum so nimbasimira intungukeji omusite yitu kandi nyensya mpogondo mugisha njagaruka nganira nimwe ibari munonga muri wa Sky TV tuhabendeza izoba rungi kandi nasigara ndi muhereza wanyu Akoragye Edwin Targawo Sky TV irakari abantu abanya-Uganda mwena na mnonga barebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chaza mu mwonyo twashuba twarya ngeno hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente picho musyaka TV decoders n'ebindi birabo by'amani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwo waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura picho musyaka TV nanga decoders binagamba iwe kurija office ya Sky TV ogure kuponi ogiro tike oyiruke ngo abira bya kigunda nebira mushanu byo kwakana eryabere Good Friday aha University in biko mutwaro gwawe lelo VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister wihanga rya Uganda Honorable Robina Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Regi Omega 256 na nabeshongoza bindi mnonga kuruga burenge bwizoba karwa
Rasta Charles Shine Muchiga Jack Kaziri Penny Patra n'abandi bindi munonga hari yabaho live band abataguriza baronje munonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bishimwe cona kiryaba kiri live Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 mushanju mushanju ina nshanju atano nina nshanju nina nanga ya 0 mushanju mushanju ina anani tano ananina 08 buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana ari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka Sky TV irakari abantu. Alright, natenga bulijjo tubeera tuyingiddewo bagamba kyabe kumide ku Sky TV mwena basubiza nti ebyakabi byo ku Sky TV bikyali binyuvu nnyo programs enyuvu